Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-13 yang bertajuk Menyukai kebaikan sesama Muslim, tanda kesempurnaan iman. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menyukai saudaranya memperolehi apa-apa kebaikan yang dia sukakan untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.